kubor nakaslab jong unongsan hima. Wat hapedeng uslap ubajur kinong kersan keseng UDP mau kenraw constituency kimshim lapatiaw satya handai gila sya yu lapba bansakhi ya gajing pediang buram ya MLA barim kamau kenraw uba Remington pingrop syaka UDP. Gajing pediang syaka UDP uba Remington bat kinong kersan jong u lapenlong hene kesengi ha kasnong mau usam ha kaba diki hajar wot kinong kersan kilawan bansakhi lang. Ya uba Remington lawan ban priang buram do presiden ke UDP uba deiru lampang ke yeng dorbar tauan ke jela uba met ba lingdo nang ta kinong yelam bahakmat ke UDP kentop nadu vice president uba Alan Dekar ke kong preti karping ruop ba u sun nalor kiwe. Haba kren hagani kesengi na kalyang uba met ba upen pau ya gajing sngo kemen baki pat ba ki pai kmat sya keseng UDP hagani ke election kabanwan. Ulaya thu bahaba ro kijaka ki bakaseng kalet kisyam bagi pat ba ki pai kmat bha bat udan ka jingkermen bakin yo bantau sarkar bantre na ka benta upat ba shu ula kentui ki pat ba kamau kenro ban ai jingkershan bapura yo kertong jong kaseng bat ukermen bakin yo so jong ka jingjom na kalyang uba Remington haba keren hakani kesngi ula pen pawe ka jingkermen da ka jingkershan bapura jong ki pat ba ula kenturu ye kinong yalam ka HSPDP ban kershan ya u kumba na kalyang ka jong u ula kershan pura yu MDC bamenta uba Martel Mukim. Para mga pay ka sunmeneng ngado menenmit uslam ubakam sange ubong tiet baru jurba kalapan perkat yang ada si kadnong mungkin poi siya kata kajilang jongka parti UDP ban priang buram ni bareming ban kiparlok jogi dah mga lawan nelfon ibareming nelapoy smith ang lalang manwan ya ha iwan no gilay poilot para nalayay ngamtip hangno kata kasinong baga jaka banong jela nangalapoy khams dais kemat ngai jar kalapan artatin yang atip longmu tajelang ngai nganalapoy hang tagit hang ne apo kadara gilay lumno para kataru abang apat poy ado ni nganang perkat try kindon tangkat tukan ni ngai kat panang yai kapo ngayu nang tu Bagatimro kidan buon kibala syong nga boss. Lalay kali. Bakitip pamlaban nyam suang niya po. Banrung hang niya po kadara. Iba pli kila syuap hatay. Kabanga kuwa banyo i. Baki pait ba hakan nga kiliman kapamantahan ng kabantaka election azar pula. Dahil maphi kibanyalam hakmat mangi kinuilam. Kariban long kapag compare na kiwi election. Menta kasi hangi kapan sisya bar kapan pau siya pada mau kenro pila sedang limpa jampi. Nga pediang buram da kabasui iba ipadu reming mabijekot. Luway ni kiparlok kibi jan eban nga. Ngia bam jalang hagajo kapalian. Teng abang ngelet sini setai abang habis samit ngelet ngia salang. Ngerung lakum siing sistem. Ban ngim judon ganu. Keting per jemur apa ini. Priang burom ye kidirong ba ibanganum de jer katengsu. Bapiwan mendasi. Dagajing soe dagajing suburom. Rengkat bat kilong kme iba pi long ginong yalam bat kumju kamtam na kabanta jopi ginong kerjaan ba iba don hagi wei ki parti iba pila buat ye iba aremi hakapor arja kapra election mentakasni pila day i UDP iba pura apa mau pendrokon sotsi
Ay kublay ba tibok sa sisin kung presiden yung parti ilan aga parti UDP wala arjar katharu nila doon candidate ato ko po nagabanta ba niya kundi election sini aga ba pado reming ilahap nila na juway ki parti ngam ko ban paisyo balay kadya kum tayo kabada Galalit ngam ko asyo tang manukin maru naman nga pang gadonun hawang apel iya ka politik sa kastir ngayon padan ka sibon ka jingpenbit iya kipay pa kibaluluy kibasi soro kibasi doro kibasi da menta kasni kanni piyawan piyapep nakabala PFF nakajaga ko papilay sa kilangka. PFF balay sa kijakarap sa karyang. Panpulot siyang ladangi kong ginoyalam ngim siyem magalong dor kabakraw. Katakalong kapop. Yang kong ginoyalam. Nginamuan man songset kay. Yabi kong kipay babay Mayroong konsusi nga di wala malilang tayo. Ngilay jo berkat badi baraming hawar dapra. Ngilay long jan bahan nado kato. Arja pra aja karlay ngilay long. Ngatip padoraming luway na jemale akitu ki art lagi tem ubay jantam magkipay pa. Man bachokay badi hayeng jo ngala ni office la ni hangono. Ka phone call ka one minute lagi pa ka bangju sange bat na ka month na ka dur kmat ka po sa mke ijuba partiren epi na ka kintin ka bajem ita kini ginong yangam iba itu ya kipay ba om daman pun tang gilidar om man pun tang gitu gilendan kiken rem Nidi bandon kejing itu kipay ba. Pay ba makon raw ba ye. Ako apa pinnes kem. Election lang ni sa kaman. Kandon sibun kejing tenjo yapi kipay ba kibaluluy. Ken mau ba ya kani. Walay bakla. Ken mau ba kani keski meta. Kakalay tarik ubnay Jun Hajar Arpuar. Kalau gasni pagkabansa dyan kan mau ya kamau kan raw konsulsi na kabanta ka election atar hiyang ni nga sotro papibon kiniginuyalam magkilidar kibakmat iban pentulun niya kakam kumno banyawer kumno banyak kerpar kumno banyak khotsobha ya kiparlok na kiwe ki political party banjoin ban ay ya ka jikirsan ya ka parti itu pilih so ya kita orang ba kibakren sekemat kibakren na kamanta ka parti ka jongi ngidon hangi konkreti kapong ro presiden bakledo jongki longme akastet poro kawe kanno kajing tracy tom kajongi berhadu mentah nganya tu yapi mjuang kata badeng lalut ikloin dala de ban IT naga bantah ka parti ikloi mentah ban trade naga bantah ka parti kum galong tu de ban organize ya ka parti hamau kenro hanong krem hamau kenen batum tata ilong iwe na kilong kime kibadon kecing ngene bakajing scam idon ru kiwe kino yalam hangne ibangam nakwa mandajer ya kam kejoi ndai ha manjeri na mari dei kalong kime kabangi dei ban burom katkum gariti ke dostor jumni ke kasih Pai ba baik betagasi ngadap dak kejikimen ke bakra. Bai ba pado reming
Ilayo lahat. Wala sim yang aray. Bala kali. Hagi ni kita yo. Gibnay giblada. Ngong ipudo pimod bandrong marway. Tapi ang bandrong marway tingin priang show. Ong em. Piray marway. Em. Ilaray lang. Bat ginoylam. Bat gipay pa jok konsusi. Kata ka bas mo tanan eh. Kata ka bas mo tanan eh. Baka jingwan jong pimen takasi. Kapin scam. Nama arpin kwa yung nunyalam ban ledrong marway. Pikwa. Yung nunyalam. Wapide ban senran. Bandrong biang syakapati. Pibaro ni bidap da jikmen kepada orang narong biang UDP. Denum deh. Ngiru da kaliang kapati UDP ngidap da jikmen ke bakrau. Ngidap da jikmen ke bakrau. Abang iyo la biang ban pediang kepada orang syakapati. Katno kanong ke jiksip ke jiksengai. Hanya tu UDP abang ileng sa kiwi-kiwi konsumsi. Ngiri pa kajinglong terpang mentajok ipay pa pakipay kemat sa kapati UDP. Ngamdon por pangkeno ya kiwi kipati. Ngin kampen kelain. Ngin kam sungtu. Kama kumno bangin penkiw ya kapati UDP sejerong. Bat dagani ngait scam rekat bat pigi pay pa. Ngila bangin tiyo. How arjar kapra ngejok stand rumot. Idan gibay election artily. Kaway haporan ni kor konsensi. Rekat kecing train kat jok ginoyalam kinidal jok kastir. Ngila job ya gibay election ang tu. Barba bius marwain lo dewa mali menta jok kedua konsensi. Nata halo kecing klub no I badeng eskisun MLA juga Montblanc konstitusi. Gila peniyeng iyo ba Eugene Lendo Montblanc Boundel kandidat Mopi Barok Pietip Gila dia berkomentasi Ini lagi program Imla Malkiar Imla Mandon Mentasi Gila jok Ia kabay election ru Hapo Montblanc konstitusi Arteliki konstitusi Gila jok Biang na Banun ra dagi MLA ki joko UDP. Hadir ke Krano jeng Dr. Don Parroy. Bangkwa Edward Play u MLA na po siyela. U kunjung I ulayla. Bang turung ila job. Mentang idan prangut. Don Kambonwood. Don Kambonwood tang prangun pabiang. Ia don naga sorkar sendrop mentah. Kalau kiong ke coalition, kalau dia kelak lang, dah kipu pun ki political party. Hato kipai ba jok kasin mentah, kira aimo ya ke UDP bahkan sensar marway. Kecingkeli kalau kata, bar ke jubah, saya jubah mafi kipai ba. Ayu pinle, hak election alzar pulai. Ngangai bana po mau kunro. Bila ya kita kajing kesan, ia ke parti UDP. Nangit batnya apa tatir? Bana kamu kontrol konstitusi, bila ya kata kejubab ke pasung tenap. Gila lain pan organisasi ke parti, para gini kita yuk kibanwan, kino ilam jo kiwai ke political party, hamau keluar konstitusi, ila ongwan namang ikwa bandrung lagi hajar. Ban penjesno sa ke parti UDP. Arbusan tarik nilai citi. Arbusan tarik nilai pemokorwan ban pediang dan burung. Yaki paiba. Baki nong yalam kilida joka mau korwan konstitusi. Ini ya nak kawai konstitusi, sakawai konstitusi. Ban organisasi ke parti, ban penting na bagi try nong bagi try konstitusi. Kinde maki kino yalam ya kekam naga benta ke politics. Menta kasi kat news lab ladam don kamon hinumiawan ladam don kamon hinumia sa ado tamuji nado menela ngo ngalaji alino si
Olah, ti lokai ngali pai no shi. Hendai ngayo I yang ni, don kita bahasa bagi kelung rupa peli. Kita piwan manya don rekan bagani kejelang. Kaba pila ai yang bagi kejing kecongai hi berpui. Tong ni terisi tombang hagani gesni omdei tambah pengaruh siapa parti UDP. Rakti berkhoi mata pendai kinong kekam coka parti UDP. Rakti berkhoi. Pulai si bulu. Ni baro. Kinong terai. Jong baro kisnong. Ipoper ibadon apa kamau kenrau si. Piladai nadu mata kasni. Piladai UDP. Dan hagani kehendak sini kebeladam. Ngai nak kecingkeran lagi kabar kecingkeran ba arpu khandai ngot layo ki kandidat lempun pau kerteng imat seriat arpu khandai dei coba arpu khandai mau kenro si ha kakentien ngau presiden rangba akan kehendak sini kebeladam ngasyu I ke kabar YouTube arpu khandai ngot layo lepa ki kandidat imat ni lari lepa ke arpu khandai bukan dia coba arpu khandai mau kenro si toh so si senga tepat dan bos murid si pausnam kecingat nanti kong mamale hak ketubur kendak kadang kecingi payah parti rulung bat ke national party kendak panai hawa racar pra nilayo bat ya keserta ya kan nugo kecingi Joki pai ba syuai nuksa sibun ba kecinge kinongrak iyo ma akanika hendak senam ke beladem dan dari ke parti UDP ke parti rulung ke babat ya ke bor soka ke bahakli itu hak tuhi ke meeting keladep rahi hak national party ngaladan mata saus nem tam ke baper kelong Hakano meeting kumcula ban simrai kelemparai ki parti ki ba mo kita ki high command cuai nuksa kongres hapa cederi NPP ru bon ki high command ki bani kui ki state kumcula ban sim ya karai ya kanu rai ya kecing ke bang ya kendo hapa ki konferensi ki boper Sultanat mata ngalalit pai yang siapa parti UDP om tangga merui haki kini kendak benai beladem ngalayu jak bonteli gisno ngiladon ke komiti special committee apa ye ngalasim ya karai dah kecingai cimut lang cung baro nak kesur cung pai ibadon apa kamau konron si yung pado yang acuk kait pado mentah ni kwa epi balai pai yang siapa parti UDP ke parti rulung ke bangila pencok epi hatu si pausnam ki baladem si pausnam komba male sansnam komba disi berpencok yang hakatu tang komba male kalau persiang bantrai sibun kondong acuk keren berbon banwan rakyat tagaroi kepar kayo kekot sekali kathan ngacungi ngidon kam ke surong ngidon kam ke umbam kum di school di cika acing sungal bat kumno bat penha ya kicagar handai tu handai nak cispa apa kamu pada konferensi kejongi dan bun kinong dak. Hagadeka last election ke balada aracar khatpra. Kala seram nak parti NPP ho cisni asli don hi kecing snurum. Hari hadin tangkat tu genis ni ngi ba wa melecungi nangne namau kodrau yo bat yo pos komu minister
ubade jong ka sport bat jong ka agriculture horticulture kabade terpang nang bata kinumra oh siya sempat ngas muram mga pangaram ray nga kemenpat pa UMLA jong yang ni uday terpang ya kinumra kabaya redor kantai pau kantai nak sispa pat kinong syong gibadon hapo kamo bodo gujungi hanrai snowbok sauslam siteng sport minister ni ma lalehi kato ni hanrai komo minister beripet ya garap ngai iba kampat don kano cingala bat kecing mentoy na kabarta kinong syong ibadon hapo kali ka konsensi kabait bijungi ngakarpat na kabang surit gem kuak ban kedauti yanu yang scam kakni piyadon tangkinong tre kakni piyadon lemar tatin ngin yo yang jaga jengjok hal ni waraja atulai pikwa emba padu panjob yang dan yo kacingcok lomba jongpi katni piyadon lai sesilong dan katugan iki sinong iba nang tinawar bakli mana man sejak lapon san steng roci ang paduk mlakiu romatasni her pala kuslam ngakula rahmat jongpi nadu matasni haman kisnong ibadan apa kamu kerukunan si nganwan yuk cakhi daladi nganwan ngaya perskam ya kinon gekam pi ladai lepa ki UDP nganwan haman kisnong ngan perskam ya kasarkel ngan perskam ya ki unit ki paper rengkat berkini ki dorong pak ki beladan lepa hapo kapati ngai kecing ngai kepurom ke pakarpang yakin nong ketkam kibadan hapo kani kamau korau kejongi kerman kinong kersian jongi bahe kibadan hapo kapati HS PDP mata hapo kamau korau si iya jamhat bun teli kisnong ngila syong meeting lang haka cingem jong lang kendet ngale bahaya iwe kisah pulang yang ada kabobha piru le chesnong jajan wadum keren ben yunu pencam kombang ilale ya ke MTC election terman ba dipat ba di bedon habo ke HS PDP ya kecingalam jong ibahe MN mukim dan aga cingkersan ke Papura na kabanta ke jongi hauni arajar artula kiriu dan borong habo kamu kono si kiong padu ngale chua tidak kena epi bahaya dari umman kupini kat ketua nuksa people iya ke MTC election mentah napok riwan dengan aga cingkersan ke Papura yapi hakani ke election arah acara terbanda bapa mi nang ne rakyat ke khubor haman kisnong baro ngilade ke UDP ngenuan perskemi pi hapo sinong baro ngan sapong unit ngan perskemi pi hapo sinong rengkat kining nang ngilam kebeladan lupa hapo ke parti UDP dan bok nyo ya kasyat yanang mga batikun jonga ngan ay kacing syakari kubabha na kabanta kacungpi to laisen laiwat hakabom